Editors Guild of India na chathaki fact finding mission ki report ta Imphal ki journalist singbo lan on ma yaw no wafam kya serana na phone ki bado athu bade sangdok trabade amzum sung Editors Guild Manipur na legal damage suit thar ga hari Hamari mapung faram irang selection na bukon na bagi civil society organization singda onsin mo na tayo na bang chief minister se khwaiding matik sa chief minister ni haina MPCC wangang loy Hareswar Goswami directly Istera sila tong ibirang asing warasin purak na major community wari ba may naga ni ko kipo na pamina ba kari apam na lay habado khanduk na wari sana ba chang ni haina hanagi Chief Minister Radha Binod Koijam na thamlaki Irang manung na National Highway 102B ki Churachandpur Police Station ni 2/4 kilometer chap ni kum mag koi sang lambi sem ki thabak tawriba company si ki chawra ngin ba ko mariftra mangarung ni polam sung kuki sing amanga ta on kraina report na phonglak amasung Manipur thok ni irang asin madam morga Pian daw forum of Maitay Fruit kinahal lising tararom hen mana kangawdan amatoy na pundra may pampangkokray